Malalau mali e aho e ki mo lele i tonga kotoa, fia ki taritani lele ki mo tono, ki o mo ngā hiongongo mo le tio, kai o maa e televisione tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngāhi ulu i o ngongo, hao pe atongani i kai ha mau pe wesia, me he mofuike na ane lulu i atongani ane awhi, pe he ki he whakatokanga pe au kula. Whakaho atu ki whakamau angatangi ai tangi e whakahofonga kakai o niwa taha fitu, heli hono whakahala ia ki he tatongi ke whakamoto i whilawe i pēa moe whili ko iai novema wanawa ni mā. Pēa toi whakaivia e he komsoni kau ngā we whakapule anga, ai kau minista ke toi leleiangi e na fuawhatongia i he lakanga whakaminista. O kutegepe ngā hitala noa kehe ana yangi, pehe ai tau wakai ki ngā hiongongo mihi malae o e sipoti kai o maa e toonga o i ea. Ka koe wakai lewa e niki he whakaiki iki, ko au Liliani Poludeli. Na e o fongi a tongani ane awhi i Honolulu i e hamofuike, ne fitu poini ono hono malo hi whakafuafua ki he toi miniti e watolu ki he ono e fiafi, kai malo ne i kai hamau e hoko. Na e whakaongo ai moi me a whakaongo le o lahi whakatokanga pe au kula pe Sirens ke e whakaongo ki kakai ke nao ngā unu ki e lota whanua ta te whito ki te nao tolu i ngāhi matawhanga ko e konga o i teu te lia ha whakatamaki ka na e kanseli pe a whakatokanga hofi ki he taimi walo e fiafi. Ko e whakaiki ke talanoa ko ia ki e hawani mō li tea taukapo. Nai hoko e mo fuike koe ni i he taimi ni mātol fitu e fiafi, pena le koti a ofi ki wawau i he loloto koe kilomita e wangi au ono taha. Tupu mi he malohi koe ai mo fuike, na e onga tule vai ngai mea ngā ue whakaongo whakatokanga le o lahi, pe koe Sirens o whale ia e kakai o whanua ki ngā unu ki loto whanua ke mama o mihe ngahi matawhanga. Taimi tatau ai pe na e kamata whakahoko whatongia ai ofisi whakawhanua ki e pulei ai ala hoko o a whatamaki pe koe National Emergency Operation Centre. O tuku atu ai whakatokanga pe au kula ki e whanua mo wakai ki he tuunga o whakatamaki whakainatulani. Kai malo na i kai ke whatupunga e mo fuike koe niha pe au kula ke ne wesia ai whanua. Kāna mahino he whakamatala me he wakai matangi lolo tonga ai siofia me ani aniafi na le koti ai ake ai peau i he potutahi o wawau o au ke sentimita e tolu noa. Kāna mahino pe me he tokanga ai kakai ki ngai whakatokanga na e whakaongo atu pea wawelewa ai whenga ai kakai ke whetukutuku ki lota whanua ma o me he ngahi matawhanga. Oko mahino pe koe mo fuikeni na mālohi pia ki fuoloa ai ngā lulu ai mo fuike, kana i kai ke lahi hangahi mau ne li poti tupu me mo fuike. Pia hiri pe ha lau houa na kanseli lewa ai whakatokanga pe au kula ki tongani kotoa. Na whakamatala i sioloki a pule anga, Vreni Vaio Mounga, ke ngai ngau e koia ne whakahoko ane a whi, ki he tānaki o ngai whakamatala ki mo fuike, mo tuku atu koia e whakamatala koia ki he kakai o whanua. Aia koe tōka e mo fuike i he tau watolu ki he nima e whiafu, he nima tolu fitu e whiafi. Nā mau taimi ai, oku hangepeko mo mea, oku ai mea fua mo fuike a tongani. Aia oku tahai tongatapu, tahai wawao, tahai apai, tahai niwa fuo, tahai niwa top tapu. Aia ko ngahi mea mo fuike ko ni tene lava re koti. Pea ko uhi ko te fua mo fuike ko ni na tō ia ane fiafi o ofi peia i tahai i tongani ofi ki wawao. Na e wawe hono re koti mai i he u stationi ko a tongani. Aia ko ni ma whaua. Ko mao e rekoti, ko fuafua rekoti, ko automatic ia pe ko e uraki rekoti a ko ne tuku mai he ngahi mea fua mo fuike. Na e mao ai ko mekini tiuti, pe ko e mālohi ko e mea fua mo fuike ko e fitu poine taha. Ko e mekini tiuti ko e fitu poine taha. I he loloto ko e kilomita e ua wha. Pea mo whatonga iange, ai ko mea fua mo fuike ko mea fua mo fuike penia i tongani mo mea fua mo fuike taha me fisi na hanga rekoti eni o mauai ai fitu poine taha pea moi loloto kilomita wafa i he arake ko o to kuata ko ki he nima
ne toi ma umai ai e whakamatala. Toki o taki heo noka taki. O toi ma umai ai ngā information ni na aluhake rewa ai mālohi o fitu poine tolu. Pea mo loloto koe kilomita e wangi au whawha. Ka i he tōpe, i he tawha ki whakahihifo ofi ki niwa ki wawau, ni awhawau. Nei kilomita te au fitu walu, roa ki mea. Kaike, pea i he ne, toi lahi ange koe, ai mea fo muwhike, pea me he Pasifiki na nau mau e fui mālohi koe nio nau hangare kōti. Na kalkureiti rewa he tamaiki, o mau ai fui mālohi koe fitu poine e ua i he kilomita e ua ngeau ono taha. Mo whatonga iange ki he natula koe o ngā au e koe ni. Pea e toki tānaki, ma ego wheliuriwa koe ni koe tupunga e me he umea fua mo fuike koe o kunau hanga re kōti koe ai fui mo fuike koe nai hoko. Ai koe taimi koe nai hoko ai koe ai mo fuike o au koe ki he toi kua toi taha tolu koe ni maa whawhitu na e maa wai ai fitu poine e ua hono mālohi pe mai he loloto koe wangi au ono taha. Ai koe tuunga ia e tuku au mai koe mo nā tūla koe ngā au e koe i hono re kōti. Pehe e reni koe tokanga, koe tu unga tu ulaweanga fuatonga ni ki hoko hape au kula, koe hui koe tu whakaseo kalafi ai whonua, pea mahu inga ai e mau ai whakamatala wawe mo pau ki he tuku atu ai whakatokanga ki e kakai o whonua. Ka koe hui koe tu unga koe oku iai koe atongani. Oku laweanga fuatongani i he tu unga koe oe pea au kula o ka hoko hamo fuike. He kapau koe tere atonga foki, porque ta whakahake ko tonga o kuiai koe ai subduction zone. Ai koe ulahi ai ni hoko koe ai mofuike. He katoha mofuike ai ane whakatupunga hape au kula. O kuofi mai ki tongani, o me meka minute pe walu minte hongo fulu kua, o mai pe au kula ai ki tongani. Pe koe uhinga ia whainga koe ke uhike mauha, rekoti wawe, kai tuku atu ki he kaumau mawhai. Ko hunga ke lava o iaha time whi unga ke whare ia e kakai ke nau. Mawahe me he ngahi mata whonua mo ngahi potu kōku whitu kōku mau lalo ange. Ta ko uhinga e whae whinga koe ke toi wawe ange e whakamatala. I he time tatau pe te mau toi tānaki pe mo information ni mo whakamatala, mau anga whakamatala. Ke lava ke toi hanga tamai ki o toi hanga o analyse o ange. Ai ngahi whamatala ko mau ke toi lava ke toi mau ke toi tonu ange ai whamatala ki he mofu ike. Ai ana e uhinga pe he ai tuunga koe ai nai hoko ai whamatala mo ngahi mofu ike. Iki mo ngahi whamatala koe whiliriwaki ai tuunga koe ai mofu ike. Ko reni vai o mo unga ia, ko sioloki ai pure anga, i hono tuku mai e whakaiki ki whilawe i mo ngā ue ki mofu ike nai hoko ane a whi. Mai o ngonga le te o me televisione tonga, ko auri tea tau kapo. Kua whakahau atu ki he whakamau angatangi i he pongponge a honi e tangi e whakafofonga kakai o niwa tawhitu lata i whaingata atangi mana. He lia a hono whakahalaya i e whakamau angalahi whikau aki mo hia e ua whilawe i loa pe mo i totongi ki whakalotoi. Ko hono whakahau atu e tangi ne whakahoko pe ia e whakafofonga lao ko ia tangi mana aia ko Tevita Aho. O ko mahino pe me tō o ni whakamaulahi a nea whiki hono whakalaya i o tangi mana mo whakatai au ngai hono sea i whanea lea. Ka i whakatara noa ai o ngongo e le te o me televisione tonga ki he whakafofonga lao a tangi mana. Ko osi whakahau atu e ne tangi ki he whakamau angatangi, ka ko kei whai e ngāwe ki he whakahau atu ai kole ki he whakamau angalahi, ke whakatatali e tō o ni ko whakahoko, kai o lewa ko mahino ai o la o i tangi. Koe hopo koe ni whikau ākia mo hono tukua ki i e hono kau ngā kandidate i miniwa tā whitu ko Aisake hoa te tau whinau ki hono maumau i oi lao ki he whili whalealea ai ane whakailo sivileia a ki hia e ua o i totongi ki whakalotoi. Ai ane tala i hono tōto o ni aneawhi o whakahai e whakamaulahi Paul Kali ki KC e ne whia mālie o i kai hatoi vei ua mi ngai whakamatala whakamo o nine o haki whakamau anga ne whakahoko i tangi mana ai totongi ki whakalotoi ta e whakahanga tonu pia nei iai e ne ilo me pōpō ki hono awe koia o i ka ke whakalotoa ni ihi ne awe ki ai ke whilima ana. Ko e fuafua hopo eni i ngai hopo sivile whika waki me whili whale alea i November tau ko o si ko tala hono tau tea.
pe kau kei mo hopo stivil le whakafufunga kakai o tonga tapu hiwa, 17 taumo ua ai au whakafuafua ke tala hono tōto o ni I he wike kahao. Ka I he aho ni, ne ui ai I he whakamau angalahi ai hopo ko ia ai whakafufunga kakai o ewa tātaha ta niela fusi mālohi I he ono tukua ki ia hono kaunga kandidati ko David Talawe Mau ka koho nao ngo whakafufunga lao pene ha I he whakamau anga. Ai ako ina ha pe eni ke wakai I e tu o ngau kei ngai whakamatala pepa pe whakamatala whakapepa whika mo hia ko tukua ki ia ki mua pe toki kamata ai hopo. Ke kehe mahino pe ki hongo ngoni o kiai pe mo I ka whakafufunga whalea lea kehe o ngunau whihanga hangai mo hopo tatau ka ihe ngai hia kehe pe o I totongi ke whakaloto I o kau kei whakafufunga kakai o tonga tapua se misisika whakafufunga kakai o wawa o taha no toki tāwhia mi la tō moini ihi kehe pe e hoko hoko atu pe hono mui e ho ngonga le ti o tonga ai whakamui taha e ngahi hopo koe ni. O ku whakahoka komsoni e kau ngāwe whakapule a ngā pe PSC ha polo kalama ngāwe fo o ke whakalahi pe eni o i ngahi polo kalama ngāwe ngā maheni ki hono whakatau kei mo whakaivia o e whatongia e kau pule lahi e ngahi poto ngāwe pule anga ke aia o ku whakatewhito lewa e ngā unu koe ni ke kau ki ai mohono whakaivia pe whakatau kei ai whatongia ko iai kau minista fo o ko e whakaiki mo popua aho. I he whakamatala tuku mai mihi komsoni kau ngāwe whakapule anga o whakahoko ai polokalama ngāwe koe ni I he mahino koe whatongia ma whatukituki o kufuesia e he minista I he tokangai kina ai ngāhi pot ngāwe whakapule anga pea moe mau inga ki nao mahino I kakato moe nao ngahi whatongia I he sivi I e tu unga ngāwe oi pule lahi oi pot ngāwe. Nau whakahoko ai ane awhi e polokalama makehe me kau minista I toko tolu kau ki he nia minista ko moa ko ngāwe. Minista I ngahi ngāwe whakaloto whonua, moe minista ngōwe mea toko ni wāo tā moe tautai o whakatau moa ke whakaivia ai tu unga e nao mahino I lakanga, me ngahi whatongia o nao whakahoko, moe whetu taki, moe whengawe aki I he waha a o kau taki, moe komsoni o kau ngāwe whakapule anga ke poupowe ni ki he tokangai kina ai ngahi ngāwe ai pule lahi moe pot ngāwe whakaloku fua. Ko e polokalama makehe koe ni na hoko ia koe whainga maari e lelei ki halea I o ngahi whaunga whengawe aki ai kau minista, moe komsoni kau ngāwe whakapule anga ke toi whakapapau I ai lelei mo ao ngange ai ngāwe o knau whakahoko tau te whito e ni ki he sivi e ngāwe pule lahi, pia moe kei tauhia pia tu unga ngāwe ataki tua, mo taki lelei ai au totonu ke mao e he toko taha ngāwe whakapule anga. Keo hika mau lahi o ku whai e ngahi mea mo ui whakatupu mau mo whakakina ki he atakai pe I loa I he lea whakapilitania ko e invasive species ki he mea mo ui pe mo ui lelei koe mo tu loa e atakai o tonga ni mo Pasifiki ko I konai ai polokalama ko wike taha e wa ngāwe whakawhito e Pasifiki ki atakai pe SPREP ai ngahi polokalama ko koe ma e kau whai ngongo, kau whawhawhonga mi ngahi kau taha I kai whapule a ngā whilawe I mo e kawe ngani pe he koe ki he pe kawenga koe ai invasive species mo e nau kau ofisa whetu o take koe mi he ngahi kau taha I kai whapule a ngā ki hono whakalahi e nau ilo mo e tau ke ki ngai a ki ilo tu whanua pe a kau me kakai whengata e whakasino kakai he tōku I kolo mo e tō tupu mo e whānau ke to koni ki ngahi ngāwe ki hono tukangai kina e ātakai. Pea ke toi tō koni ki kau whai o ngongo I hono li pōtia te ngai ka venga ko toa pe whila vei mo ngahi mea mo ui whatupu mau ki he ātakai pe invasive species I he mahino o mui mei ke lahi tokanga ke no whataha pe I he ngahi we sia koe au kuhoko tōpu me he wheliliwa ki oi ea. Koe polokalama a koni ne whakahoko e wiki ko o si o ka kato e whalaite I sowa fisi. Aia ne mahino ai e toi whe mahino aki ange kau whai o ngō mo e kau whawhawhonga mihi ngahi kau taha ta e whakapule anga I he ngāwe to tonu ki nau whai ki mua pe lolotonga e nau hua tō whai e ngāwe mo e whekomi ki e wisia o ku hoko ki e ātakai. E mahino o I kaifu to kangai kine ta whaaki ko e ni ke lahi hono toko atuai I he o ngō kai ngata pe e tokanga I he wisia tupu me wheliuli waki o ea.
Nai kau ki hene no whaka ai mo whamamawhai ki e kau whao ngongo, whakataha me kau ofisa whetu utaki ngai kau taha, ai whie mao ke whakakau mao pe ai leo o i kakai, he tūkui kolo tau te whito ki wheitu o wesia lahi, ho nau ātakai e mea mo ui whakatup mau mau, o hange koe kumā mo i pusi. Ne whakahaheni e he ofisa whetu utaki e waanga ue whakawheitu o e Pasifiki, ki ono toko nia e ngahi nau ne wesia e mo uilele e ātakai, Pro Prisms. Ne Tej Narayan a whie mao ki taimita tau pe a whieinga ngahi miitia me kau ofisa whetu utaki e ngahi kautaha, ke o mai me he kolo e ngahi taranoa whakatuk whakaholo, whekau aki moha wesia ho nau kolo, ka ke whai whakahoko i he whaunga whakapaapa. I ka inga tai, ka ke whakapapa e he kau whai ngongo mo kole ngō fua mau pe, kia te ki nau tolu o kunau mau he tau kei pe i loko ia, o kunau whekumi ki ai ki hono tokanga kina aki e ātakai. Lolo tonga hono whamamawha e ngā ue a mitia, ne whakahai e he ni ihe kau whawhawhonga mihi ngai kau tahata e whapureanga e Pasifiki, mo ni ihe kau ofisa whetu utaki, e mahu inga e kau whakataha e kakai kotoa pe he tūkui kolo, a o ke kau tō leke leka mo e kakai whengata ia whakaesino i he ngā ue oku whai. I ka ingata e nau tokoni ki hono tukua te whakamatara totonu ki e ngahi mitia, ka i he tala noa ki hono whakahoko a polokalama ngā ue ke tokoni ki he mo uilele e ātakai e kolo. O kwhi o ke whakakau atu ki ai e kakai, pea ke o ngona ho naule o, pea ke whakahoko haliliu. Nai o hake he a kone mahu inga e wāwhenga o ake mitia me ngahi kautaha, ke puke pea ke mahino ki e ngahi kautaha, o ku ikai ko anau whili e ngahi mitia. Ka ke whakawhainga maalie e ngahi whamatala, koe uhi ke whakaongo ki e kakai. Na ia e tokanga i hono o mai e ngahi o ngongo tuku atu pe press release, aia o ku lahi ke ngau aki enihe ngahi ahoni, ka koe taimilahi o ikai haka kato mai ai ai ngahi whakamatala o whie mau e he mitia. Ne whakahai e ni ihe Pasifiki e mau inga e akoni ke whakalele i aki o nau whatongia, pehe ki o nau wāwhenga o aki mo mitia, me whie mau ke tuku atu me he kau whai o ngongo, ke whakawhainga maalie e ngahi whakaike eke, kau ikai koe tali o ngongo tuku atu pe. Kai kehe, o ku tokanga e SPREP koe uhi ko mitia, ai makatuunga me ai e mahino e mau e he kakai ke tūkui kolo mo e tonu e whakamatala o ku tuku atu. Koe whakaamu lewa, ke hoko atu e ngāwe, pia whaihono whakawhehoa naki, ai ngahi wesia o ku hoko me he ngahi mea mo ui whakatupu mau mau he ātakai, ki he ngahi wesia ko wa usia he whonua taki taha, pia ngāwe aki ki ai e ilo tu whonua, mo i kakai e whonua, hange koe kakai whaingata ia whakaesino, i hono whakahātu e talanoa, pe whakahātu e o ngongo ko ia. Kai kehe, koe a koni ne tataki ia e he SPREP, i hono tokonia mo poupoua e he waa ngau e whakawheitu e Pasifiki, ki hono tokonia e ngahi nau ne wesia e mo uilele e ātakai, Pro Prisms. Mai o ngonga le tio mo televisa ne tonga, ko auritea tau kapo. Ko e uni o ngongo whakalota whanua ia ki hawani ko ngahi o ngongo me malai o sipoti, hoko mai a mo pia olie. Maloma tau ki whilonga ki koe whakaini ki malae o e sipoti. Ko whiri ana ki tātou wake koe Palestine for all wia kautaha fuhu amatua atonga, heiri e whakatahalahi e sinopore e kautaha fuhu i he kamatanga i mahina ni, whakatau ki whamatana ko tuku mai mi he sekitai se ni are. Nai whakapapahu iai e elo ne tāmi lau, ai o ngongo koe ni ki he radio mo television tonga, ai whiri kua whahoko i atu i tamake ki lakanga koe ni, heiri e tō tau a hiko funga waka na i he lakangani. I whamatala tāmi lau ko ave aiola i whiri koe ni ki he sino whamahapure anga koia o ko whamalumalu ai Oceania ki hono whapapau i e loto taha e whataha anga ki he lakanga kuhiri whaki ki atu i tamake. Oia na e pai ai e whiri koe ni o mauia e tui tawake. Ta koe ai ku sekretari pe au e loni tāmi lau, sekretari senere. Na pe foki ki a menta mala kufua ko e talpangai. Na e whaako pe foki ni holo ko e matawai moi. Apsa se suskwais ko manene a hoki muni.
ta ko tu ina e lava ke pa ko le le apito na lava le po po pa ai te na pa ko na e ma po po apito no pai po officiale na lava ke pe ma he IPA e o anga ngahi quite serious pa ngahi pe ma ma na to information na malawa e umea ko ia ta lava le foki ke na pe ma le ke ia na observer ta me ko preang ke na lava o mamata ko to mai ke na ko ia ko pa ke sum Rotonganina e toko ua e kandidati ki he lakanga Palestini o i kunai e nakita tu i tamake ai ola e whiri koe ni mātonga i he kau mea mipana i he whakatahalahi whakatau ai kau tahafu atonga. O tui nei ai pe nei ai hoki koe kau tōngane tū nei pe kau taha e ai koe kau taha activi i tongani i ngai kalapu koe kalapu e fitu pena e o nau tolu pena activi ana o sile sisita i ki mua a tō taha o tisema ne to tonu ke nau kau mai ki he whiri koe ni ki na nau no nei ti mai pe nau tō taha o wong kana e tuaket pe foki ai kau kandidati mo fatongia ke rawa ke nau whiri mai ai ko fonga koe na whai aki na o mai pe i fonga secret pilot ai na nau o mai pe o wha he silo kana to mai pe o wha vai e a ko na whai ai hono no wha maa popo pe mo wha maa ui koe ia tō tana ne wini ka ko tui na e ia e kandidate e toko ua toko tolu ai sekretari to toko tolu pe pe mo e kami tapanga ta matoro di leva e hono wha ba koe ni ngasila koe ni na lawa leva ke koe kauwina pe ni ai ko tō lahi na pe ai tō lahi koe ni o whiri Kai ke he e to'o whatongia kau maulakanga fo'ou he tāu e whā. Ai a koe taha ngā he whatongia mahu inga o ku hanganaki mai ko no taitari e whiahui o Oceania o manaki e whakahoko mai ki tonga ni. Koe e sipoti peia. Ko e wakailiwa e niki he to o ngā oe ea, i hana tuku mai me wa awakai matangia tonga i whamotu whakahoko atu e Vaiola mai ni kolo. Malo lau malia hau e ki mo lele ai tonga kotoa, tai tai lele e pek mo tō ki tau whamata ea ke whiawhini, ngā hi tala no lalahi ko ia o e whiawhini, ko e hako ko ia toka angamatangi, i tonga ni ko toka angamatangi a tonga ni ko tonga hahake. O tau wanga maheni pek tau tolo e taimi ko iau hako ai tau toka angamatangi, kau e ni hako e tolonga fuoloa, ai a te mo whatonga ngā e pe e tolonga hako koe ni e toenga ko ia o e wikeni, he tau whanonga at koe ni. Pea koe hako koe ni, tene kei o mai pea ngai unga tu mo tō ki o tau ngai whitu, ka te tau toka wakai ke whakai ki ange whamatara ia nai ange. Ko e misi satellite ni o e ahoni. Tale tau whai whanonga mai a ne uhu o a mai ki ho ata ko ia o e ahoni. To o mai whai hawakai ki ai ki hanga e tuu a e a i he otu tonga. Aia ko e mo wakai mai ke ngai ko ngā ao koe ni. O kula hina koe ni toka ki he potahi whakahihifo. Pea mo e whakatonga ko ia o tonga tapu pea mo ewa. Aia ko e altamaki uha koe ni. Uho uha tonga tapu pea mo ewa he whiawhini, ha uatu e hanga lewa e alomali e koe ni e whakatonga hake. Ke mo wakai mai koe tau hako koe ni me tonga hake koe alomali e neuk malo. Hea pito e ne puhi mai pa me tonga hake hawili o hako ai ho tau elia. Pea koe te ni hanga teke atu ai ki altamaki uha koe ni, ki a uatu ki hapai pea mo wawao i he pōni o au ki apongipongi. Ai ko apongi hopa pela apongi ko kamate ke ha mai ai fofonga o ela ai tonga tape mo ewa pe alomalia ta tonga tapunia pe mo ewa ka ko e otu ha apai e toki alomalia tu i ho ata ko e apongi e teke atu pe he tonga hahake o awa te uhaki wawao e toki alomalia ta wawao e hoa e whiawhia apongi pea e teke ai pe tonga hahake ko ngā uha koe ni ke alu o nofo i he ongo niwa e tau whanonga te pōni o au ki a pongi. Ka te tau toka wakai ke whakai ki ange anai ange. O mahatu unga le mai, no kei whai a no tuku atu ai ngai whatokanga, ai a koe whatokanga hako, o ku hoko atu o no tuku ate whiawhini, ki he waiwhanua koe au tonga tapu e ua hapai kai ma a wawau, pe e toki whai hano siofi atu ai hoko atu koe ni he taimi e au atu ai ki he ongo ni wā ki toki lau mama.
Pe he tofu ai ke hoko atu, aho no ke i tuka te whatokanga hako. Pe mui whale, i koia ki ngai waka tautai ki, ke toi toka ngange. I he o koia tautai, koe uhi koe mālohi, koe havili o wau hako. Ke potahi o wawau, o tu haa pai, tonga tape mo ewa pe he foki, ki te riki tonga pe mo te riki toka lau, koe ongo potu tahi eni, i ho tau, te whakatonga koe tonga tape mo ewa. E hoko atu ai whatokanga hako koe ni, i he wikeni koe uhi tolonga ai hako ia koe ni pa me he tonga hake, i tohe ngā tō wikeni, i he tau whaiwhano ngā tō. Kage, ki mua pe tau whakatala noa ki he whakaiki ke whamatala ea ki tō inga koia o e wikeni pa me tau whaiwhano ngā koe ni. Tupe mua ki ata ki pui tu anō whekau aki, pea moe mofu ike, mā lohi ko ia na e o ngoi i he otutonga i he aho aneawhi. Kau e ni he mofu ike mā lohi a pito, ha ono mā lohi ki he fitu poine ono. Aia nei hoko ni he taimi ni mātoru walu e fiawhi aneawhi. Ka koe whainga mā lie anga, na e loloto ai mofu ike koe ni, whafuafua ki kilomita e wangi au tō fitu. Kau e ni mofu ike loloto, ka pau na e mamaha ai mofu ike koe ni, koe tala noa ke heia, na tau me whanonga ki ai, ka koe angai ni o tūkunga, ne tau wao ki ai he aho aneawhi. Koe wheitu wani nei hoko ai, koe kilomita e te au fitu walu, pe me ta whaakawhakahihifo i a wawau, aia ko wawau, na e ofi taha ki ai e uohonga o e mofu ike koe ni, nei hoko aneawhi. Pene ilonga pe ngai ripoti mai na mo wakai, ki ngai social media, no ripoti mai ngai whaikoloa, na e hoko ai ngai mau, i he ngalulu ko ia ai mofu ike koe ni na e ongo, i ko toa pe me ongo ni wa o mai ki tonga tapuni, pea mo ewa. Whatonga iange ai me angau e koe styreni, pe kui koe me a whakangolo e lahi ki he whakatonga ngā peaukula, na e whakaongo atu ai pe, pena e whakamoi atu pe i he taimini mā whāua, he fiawhi ai pe aneawhi i he ngahi wheituu ko ia o kuofi ki ngahi matawhanga. Koe whakatau mua whakia o i mea whakaongolo i lahi, koe uhi ke ongo i e toko taha ko toa pe o i tahi i he tau ngahi matawhanga, koe uhi ke nau whetukutuku, he koe uhi ko ki nau tolu e raki pai pe au he koe pe au hau mi tahi. Ko ki tau tolu koe ni i loto whanua o i kai ke tau ongo i ai mea whakaongolo i lahi koe ni ki he whakatonga ngā peaukula, o tau whanau tato ke leitio, ka pana mo whanau he leitio ki tare kita o e whamatala ea laitia whiwhita i he leitio na e kolose hanga tonu mai pe leitio tonga ki he tare kita ke tukua te ngai whatonga mo e ngai whakamatala whakaikiki i he fo i mō me niti pe na e tukua atu ai whakatokanga peaukula pe ka whahongo ata mea whahongolo i lahi. Na e whai e ngā aue ai timi ngā aue koe whamatala ea pe he foki ki he ngā aue wā ofi au pito pe mo e sioloki koe nau tolu nau siofi a ngahi mo fuike kotoa pe o kuhoko pe a toki me iai lewa a hono tu watu ai ngahi kaniseri ko ia ki he whatonga peaukula ai ana e kaniseri atu i he hono whanoa he fiawhi ai pe aneawhi ai whatonga peaukula ki he ngoniwa o tu haa pai tonga tapu pea mo ewa, kai kei hoko atu a hono siofi pa mano analaiso a wawau koe uhi koe nei ofi taha ki ai a he honga koe o e mofu ike, koe uhi pe e toi iai haliliu pe ko hangai peau e lava ke neu e sia a wawau i peau kula koe pe koe mofu ike na e hoko aneawhi. Ai ana e to kaniseri atu ai whakatokanga peaukula ki wawau i hono whakahoko atu i he mea whakaongo loe lahi pe koe styreni i he taimi fitu whanoa he fiawhi ai pe koe ia aneawhi pe a tautou whakaongo atu ai pe ai mea whakaongo loe lahi koe ni ai styreni pe pe he whoki ki he letio tonga ai hoko atu ai kolosi ai letio tonga ki he tarekita koe whamatala ea ki hono tuku ata ngai whamatala whamui taha kotoa pe o kuma o mai pe me ngahi analyse pa mui ngahi ngawe ko ia timi ngawe e wa whamatala ea pe pe whoki ki he sioloki ai ane tok tamate i atu ai mea whaongolo e lahi ke whatokanga peaukula i he hoko to tonu ai walu
pi e ma i he fiafi ko ia ane afi. Ko e tūkunga maali e ia, pe ko e whakawhie maali e ia, ko ongo i he ongo waa ngā we, ko a watu ai ngahi whekau kotoa pē tālu hanu whakamo ui atu, ai mea whakangone lahi pai pehe whoki, ke whakahoko atu, ai ngahi whekau mahu inga kotoa pē mo ngahi mau angatala i he leti o au ki he walupi e mai whiawhia ne awhi, pia tamate i atlewa ai mea whangolo lahi. Aia koe mea mahu inga eni ke tau tokanga ki ai e ngahi taimwhainga tā peheni, koe saireni ke tau whakaongo ki ai, ka pau o ke ongo i pe o ke nofo ofi i ngai matāwhanga, ke ngai whekau ko ia oku a veatu ai, pehe whoki ke ki tau tolu koe ni o tau nofo i loto whonua o ki kai ke tau ongo e saireni, o mahu inga ki tau whanongo tato ke leti o. He koe reti o, koe tau mea ngā aue ia ke tau whakaongo ai, ke he ngai whakamatala pia mo ngai whakatokanga. O whai ahano tuku mai i he ngai miniti mo ngai hoa kotoa pe, kai o a lewa o ku kakato ngā aue pia mo i analaiso, ai ngahi timi ngā aue pia mo i ngahi wa a whekau kau aki. Koe whaosia ki pē koe ki i mea fua tahi eni, o ku tuu i he wafu ko ia i nei afu i wawau, lava ke tau wakailelei mai koe mape koe ni, pe koe kalafi koe ni lan blue, koe taimi eni koe o ku maha toka ai tahi, pe moe taimi koe o ku tau maalie ai, pe koe ha ai maolunga oi tahi hene au ki tau maalie. Koe hoa eni, nai hoko ai mo fuike, i he fiafi koe ane afi, na e mo wakai mai, na e mapuna ai mea fuatahi, o o ki he maolunga koe, ai au mahino lelei, pe ata lelei ai taimi koe nai hoko ai mo fuike, ai nai whakatalanoa ki ai tale kita i he leti o, na e au ki he sentimita tolu noa, ai mapuna koe ni ai tahi, i hono le kōti i he mea whatahi ko ia i nei afu pe whatatau ia ki he ki i lula ako e tau whanau ako o sentimita e tō noa. Mahu inga mau pē ke tau kei whanongo ki ongo mea ngau e koe ni e ngai taim pehe ni le te o tonga pea moe ngahi mea whakaongo leo lahi ke whatokanga pea o kula. Tau whok mai mua ki he whamatala e apa mo tau wakai ke tonga wikeni. Mahino pe koe alomarien, ne teke hake tō amatangi me tonga hahake. Tene teke at pe ngai ko ngā au hau alo nofo pe i he ongo niwa, i he doinga ko ia o e wikeni. Mahino pe ai tokoto e ko ngā au uhalahi koe ni, e whakatoke lau ko ia o tonga i Samoa. Aia e whepaki a te hawiri ki toke lau, pea oku ia e whakailonga e uha tu pe ai ongo niwa ia i he tau whaifononga at koe he toenga ko ia o e wikeni o a o ke kamataanga ko ia o e wike kahau. Peu hage ko whatala noa koe ki taimi koe o hako haka i tō amatangi. Koe ngahi alomari e nia he ngahi tawha aki whakatonga ko ia o ki tau tolu. O kune hanga o teke hake peu mālohi ai hawiri. Ne teke hake o tau ngahi elia pe me he tonga hahake o tupu ai. Ai ngahi hako peheni, pek tawanga mahen pe tato ke hako hawili, ni o mai ngahi uha tu motoka. Koe whatanoa ke ngahi ko ngā au uhangahi, e teke ia o alu o nofo ki toke lau mamao, a pongpongi o hoko atoai ke whasinga ko ia o e wike. Kage, koe tawa kai koe ki he pōni o a o ki a henghengi o tau ngahi vai whonua, ai au maheno pe tonga hake, pa moe hako, ai ka ngahi ko ngā au uhani lanu mata, pia moe lan blue, ai ka mahino pe whanonga whaka toke lau ko ia ko ngā au uha koe ni, ene whanonga atu pia me he whakatonga, alo tai pe ki wawao kai pe he whoki ki he hongo niua, koe ngahi ko ngā au uha ia pia me au tāmaka ua lahi ko toka i Samoa, oku mo vete mai ngahi ko ngā au uha ki he hongo niua, i he tau whai whanonga atu i he pōni, o au ki a henghengi, pea oku mālohi mo e teke hake ai hawiri, pea me tonga hahake, au ki he hako he tau ngai potahi koe no wawau, o au mai ki tonga tapu, e ua pe he whoki te riki tonga pea mo te riki toke lau, oku ua o e mālohi hako ki he maile tahi, e ua nima he tau whai whanonga te he pōni ki a hengi. Whatonga iang koe maulao tahe wha mawhana, koe di liso te asi e hua wha, i ngahi vai whanua koe ni o tonga tapuni pia mo ewa, o au e pe ki he ongo niwa, i he pōni a di liso te asi e ua ono.
Ko tawa kai ke tu apule lulu. Ai ko apongi pongi, ko e tala noa ai pe he teke hake tonga hahake, angahi uha ma wahe atu ai ko poa pong pongi, kei uha tu motope, ka mo wakai mai ki tonga tapun pa mo ewa ko hopa ke ko laa, alo maali ai pe anu kalo fani kai pe foki ki ho ata apong pongi o tu ha apai, ko wawau ko hoa e fiafi ko ia apong pongi, e toki teke atai ai uha ia e he toka anga matangi, ke mawahe te ngai ko ngā uha koe ni ke ongo niwa. Ai ko apongi pongi ia, e me ke uha pe ongo niwa ia apongi pongi. Ka kato, ka koe ngai vai whanua koe ni, he whanonga koe ia teke he tonga hake ai ngai ko ngā uha koe ni. Ke whanonga atu ki he toke lau, e tau whai whanonga atu koe ia apong pongi. Fua mawhana taha ke le kōti pe ia, i tonga tapun pia mo ewa, ai ko apongpong mahino pe e wawe ai alomali e tonga tapun pia mo ewa, ke iau pe mawhana ki he tigriso te se tau taha i tonga tapun pia mo ewa, pe he foki ki he otu haapai mo wawao, e toki alomali ke huai whiawhi e he mawhana ke tigriso te se tau noa, mahino pe o niwa i lai au whia pe apongpongi, mo uha, he tigriso te se e wahiva, pe alpe ke tau mālohe angi hako apongpongi, au ki he mare tahi wanima ke tau noa a pong pe me he tonga hake ai pe. Tokanga ma kehe ai pe nia ki he koutou tai. Whanki waka e ki mitai walu te si angi ai to tokanga angi ke hako koe ni te lia na hoko whatamaki i tahi e tau whanonga koe ni. Tai me tahi ai maha toka ia he fitu e whiawhini tau maali e ahenghengi e ospuata pe me he taha. Hopo e la a pong i o no whaono. Pea toe mahina i he pōni, i toe ua noa ki he tahawa tu a pōmale ko ia oe pōni, a ia ko e mahina e tu ue whiawhi a pongi pongi. Whaosa e peta wakai ke aho ni makahauk mai ki nuku alawhani, a ia mahino pe e hoko atu, a e hako ko ia e toka angamatangi, pe ko e tonga hahake ko ia havili, i nuku alawhani, pe ke iai e whainga mali ai ke neo mai hangahi uha tu moto. Aia e lahengi taim ko ia e afu ai, ka te mōwhato ngā i pe a e hoa e whiawhi, loki maha whanki uha tu moto ki o tau ngai whetu u, i he tau whanonga te tonga ui ke nio au ke tūsi te, koe hui ko toronga koe na ai hako. Pe me he tonga hahake, pe ke ia o pe fua mawhana ke tigrisio te asi, e tau taha ke tau lua e tau whanonga tu o au ke tūsi te oe wike kaha u. Pe koe lawa kakato i hau mo whamatala ea ke whiawhini, ma aloa au pito ho mo mea mai, ka mo mea. Vai o lawa ni kolo ia mo tu o ngā oi ea, ka tau toi wakaiangi pehe ki ngāhi ulo i o ngongo. Hao pe atongani i kai ha mau pe wesia, me he mofuike na ane lulu i atongani ane awhi, pe he ki he whakatokanga pe au ko la. Whakahau atu ki whakamau angatangi ai tangi e whakafofonga kakai o niwa taha fitu, he li hono whakahala ia ki he tatongi ke whakaloto i whilawe i pea moe whili ko iai Novema wani ma. Pea toi whakaivia e he komsoni kau ngā o whakapule anga, ai kau minista ke toi leleiangi e nā fuawhatongia i he lakanga whakaminista. Mo e kakato i peia ngā hiongongo me le dio kai uma ai televisoni tonga ki e Hawani no whakaamu me au taki kotoa atu ia ki nato whare kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for this Wednesday evening, March 25th. Today's top stories: a strong earthquake of 7.6 magnitude generates minor 30-centimeter waves recorded in Vava'u yesterday. Niwa 17 MP files an appeal of his conviction by the Supreme Court this morning. And the Public Service Commission extends CEO orientation briefing to include new ministers. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. A 7.6 magnitude earthquake occurred yesterday afternoon at 5:37 p.m. and was recorded near Vava'u at a depth of 237 kilometers. A tsunami warning was issued as a precaution, but after a few hours the tsunami warning was cancelled, with the earthquake having occurred too deep to generate a tsunami, although small 30-centimeter waves were recorded in Vava'u.
Due to the strength of the earthquake, warning sirens were immediately sounded to advise the public to move inland away from coastal areas, with the National Emergency Operations Center activated to monitor the situation. A tsunami warning was issued for the whole country while assessing the after effects of the earthquake. Fortunately, the earthquake did not trigger a tsunami, and though the earthquake was strong and the shaking lasted for some time, there were no major damages reported as a result of the earthquake. A few hours later, the tsunami warning for all of Tonga was cancelled. Renivaio Mo'unga from the Tonga Geological Services said that due to our geological location, Tonga is vulnerable to tsunamis, and so it is important that in the event of strong earthquakes and possible tsunamis, that information is provided quickly and accurately to authorities and to the public in order to make decisions that will help save lives. Vaiomo'unga also called on the public to always be cautious during natural disasters and to follow the warnings that are issued. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. An appeal from the People's Representative of Niua 17 was filed this morning with the Court of Appeal following his conviction by the Supreme Court yesterday. The appeal was submitted by the petitioner's legal counsel, Devita Aho. Lata Ifangata Tangimana was found guilty yesterday, and the Supreme Court stated that its ruling will be forwarded to the office of the Speaker of Parliament for action regarding his seat. However, Tangimana's legal counsel says they have yet to file an application to stay the court's ruling pending the outcome of the appeal, but this will be done soon. This is a civil case where Tangimana's fellow candidates Aisake Hotataufi now challenged the validity of the election of the respondent on 20th of November 2025 for the seat of the two Niua 17 electoral districts in the Legislative Assembly. The ruling was filed yesterday where Justice Paul Galik KC satisfied beyond reasonable doubt that Lata Tangimana had committed bribery indirectly and had knowledge of and supported the actions. This is the first case that has been concluded related to the general election in November last year, with the civil case against the People's Representative of Tongatapu 9 up next. Meanwhile, the case against the People's Representative of Ewa 11 called in court this morning, where only their legal counsel appeared on their behalf. This morning's hearing was to look into the document filed from both sides to ensure they are all completed before the trial begins. However, it is understood that other people's representatives in Parliament are facing the same charges against various bribery offences regarding the last election, including People's Representative of Tongatapu 2, Semsika, People's Representative of Vava'o 16, Dr. William Milatu, and others. Radio and Television Tonga News will continue to follow up on the latest of these cases and bring to you the latest. The Public Service Commission has extended its orientation briefing traditionally provided to newly appointed CEOs to now include newly appointed ministers. The new initiative aims to ensure ministers are familiar with their role in overseeing government portfolios and in the performance assessment of chief executive officers. Yesterday, the Public Service Commission, together with the Senior Executive Service Division, conducted a ministerial briefing session focused on strengthening understanding, communication and collaboration between ministers and the Commission in supporting effective CEO performance management. Participating in the briefing were the Minister of Education and Training, Minister of Internal Affairs, and the Minister of Agriculture, Food and Forestry, and the Minister of Fisheries. The session also provided an opportunity to discuss how ministers and the Public Service Commission can work together to ensure a more efficient and effective approach to the performance assessment of chief executive officers while maintaining standards of accountability and leadership within the public service. Information from the Public Service Commission states the briefing was a productive and constructive discussion that highlighted a shared commitment to strengthening leadership, accountability and collaboration across government for the benefit of Tonga's public service delivery.
And the growing threat of invasive species to Pacific livelihoods and ecosystems has been brought into the spotlight as media and communications professionals reshape how conservation stories are told across the region. A week-long symposium held last week in Fiji brought together media professionals, NGOs, and community representatives from across the Pacific to strengthen skills in applying gender equality, disability, and social inclusion, along with traditional knowledge in conservation reporting. Radio and Television Tonga's Liliani Boldele attended the symposium and filed this report. The workshop placed a strong emphasis on a people-centered approach, encouraging journalists and communicators to amplify the voices of communities most affected by environmental changes. Communications and Liaison Officer for BRISMS, Ndishi Narayan, said media plays a critical role not only in raising awareness, but in bridging the gap between research, policy and communities by amplifying diverse voices in ways that are culturally respectful and engaging. While highlighting the role of media in shaping narratives, participants say the real shift begins with how stories are told and who they center, in which the Assistant Communication Officer of Manu from French Polynesia, Kim Min Noi, highlighted. The first day we have, I directly understand that it's mainly not about the action we do. We have to talk about the person. When people know the history of this person, they fit to them. They think they are this person. Participants say this shift towards people-first storytelling can inspire communities to take ownership of conservation efforts. According to Mayumi Willie, Threatened Species and a Conservation Area Network project coordinator with the Samoa Conservation Society, said that the meaningful inclusion must go beyond consultation and participation. In my work with Samoa Conservation Society, because we work closely with our local community, and this is very important. It's a reminder to myself to ensure that our local community are inclusive meaningfully in the work that we do, meaning that everyone is included right from the start of our program or projects with our local community until the end of the project. Even so, with having our local community taking the leadership to continue the project that we have started, and this is something that we are also willing to continue to work with them and monitor along with our local community, making sure that everyone is on the same boat and understand the significance of the contribution of each and everyone in the community, from designing to decision making. And that's what I learned from this week, the importance of inclusivity and just having people to be part of not only by just preaching on the work that we do, but also bringing them into actually doing the work, making them feel ownership of their work, and so that they're happy to continue, and it's for the benefit of everyone. This workshop strengthened the capacity of the media, also the NGO's representatives, to include JETSI along with traditional knowledge in conservation works, not only to help with battling invasive species, but also reshaping how Pacific stories are framed by combining traditional knowledge with modern communication approaches, as highlighted by Chinem Hopotoa from the Niue Oceanwide Trust. So a key takeaway for me from this workshop would be the structure, the strategy, as well as also the approach of all inclusiveness, meaningful inclusiveness when it comes to telling our stories, weaving in JETSI and traditional knowledge as well, not just a one-way approach, but a holistic approach in media and comms, and also understanding the narrative,
how do people want to tell the stories, how we want to tell the stories, marrying the two. So that's one of the key takeaways, and it's been an amazing space meeting different colleagues from around the Pacific. Meanwhile, for media professionals, the symposium also enlightened us about the challenges facing the environment, not just climate change, but also invasive species, and also called for more proactive engagement with NGOs and their communication offices. A journalist from Fiji Sun News, Caroline Ratutandra, said this workshop has been an eye-opener as their newsrooms were not fully equipped with Chetsi and traditional knowledge approaches in conservation reporting. Organizers say media and communications have the power to shape how societies understand environmental challenges, amplifying diverse voices or leaving critical perspectives unheard. By linking invasive species impacts to lived experiences and embedding Chetsi and traditional knowledge into storytelling, media can become a powerful tool for driving inclusive and culturally grounded conservation across the Blue Pacific. The workshop was organized under the Pacific Regional Invasive Species Management Support Service, or PRISM, through the Secretariat of the Pacific Regional Environment Program, or SPREP. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The International Boxing Association Oceania has confirmed the election of Nakita Tutavake as president of the Tonga Boxing Association. Secretary General Elone Tamilau confirmed the update to Radio Tonga Sports News following official confirmation from the IBA. The annual general meeting was held earlier this month with a strong attendance from member clubs. Tamilau says two candidates contested the presidency, with Tutavake winning the majority vote. The position became vacant following the passing of former president Hiko Fungamaka last year, with Tutavake previously serving as interim president. He will now take on the role for a 4-year term. Tamilau says the association looks forward to continuing its development plans, including local tournaments and international participation. Tonga is also preparing to host an Oceania boxing event later this year. And that's sports news. That was sports news with Pia Olia. Now taking a look at the latest weather update from the Fort Motu Weather Forecasting Centre with Viola Vainikolo. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Met Service. Headline for tonight, gusty wind, potentially from the southeast trade wind, likely to affect all of Tonga for the rest of the week, that potentially bring showers of rain across Tonga. So this is the satellite imagery today from morning until afternoon. As you can see, these are clouds to the southern waters of Tongatapu. This is a weak trough expected to affect most part of Tonga from tonight and also tomorrow. So the warning for land areas, of course, the strong southeast trade wind will bring a strong wind over our land and coastal waters. So strong wind still remains in force for Vavauha by Tongatapu and Ewa land areas. And of course, for coastal waters, strong wind warning and small craft advisory still in force as of this evening for Vavauha by Tongatapu, Ewa, and also our southern waters. Before we move on, let's take a look at the event that struck Tonga yesterday afternoon. Strong earthquake, 7.6 magnitude. This is a strong, very strong earthquake that we have experienced so far, which is actually happened at 5:38 p.m. yesterday afternoon. Lucky the depth of this earthquake was very deep, about 236 kilometers. If this depth was shallow, we could be heard a different story.
But yeah, that's what happened yesterday. The location, this is the closest to the epicenter, which is 178 kilometers west of Vava'o. So Vava'o did experience some damage. As you can see on social media, there's some damage that uploaded from some of the stores. But well, important message to take note that the earth and tsunami warning disseminate right at 5:42. That's like 5 minutes after the felt shaking here in the Kingdom of Tonga, which of course it was felt all the way from the north, from the Niuas down south to Tongatapu and Ewa, which is of course indicate or highlight this is a strong earthquake. The cancellation message was after an hour or so from these when we gave that urgent tsunami warning through siren and also radio. The cancellation message was around 6:40 p.m. for the Niuas, Hapai group and also Tongatapu and Ewa, while still remains for Vava'o because they still need to make some decision and do some final analysis for Vava'o because Vava'o is the closest to where the epicenter located. And the cancellation message for Vava'o was around 7:40 p.m. yesterday. So this details information was given to the public yesterday, but this is just to refresh some memories and some important message. So the important message that I want to highlight tonight is that in time of difficulties and this emergency, if you are close to the beach or if you were located at the low-lying coastal areas, please do listen to the siren. Whatever the message they give it or disseminate over the siren, please listen to the message. And if you are inland, please, very important to listen to the radio because the director of the Tongamet service, Mr. Laitia Fifita, always update the public on the radio every minute when they get new information until the very last moment, the cancellation message. This is the tide gauge, just for your information that you heard yesterday. This is the tide gauge located at the wharf at Neiafu Vava'o. And this is the height of the sea level at low tide. And this is the height at high tide. So the earthquake happened yesterday was toward the low tide. So this blue spike. This is the time where the earthquake happened yesterday. That exactly tells us about the height of the spike is around 30 centimeters height. That was elaborated and explained in details yesterday by the director, Mr. Laitia Fifita. Well, let's come back to our weather. So in the next 5 days, as you can all see, this high pressure to the far south dominate the weather in the kingdom for the next few days, which is indicate strong south east trade wind because of this high pressure, and push all the rain band and unsettled weather to concentrate over the Niuas throughout this week until Monday next week. So we'll keep an eye out for the Niuas for any warning that likely to affect the Niuas, and we'll issue the warning accordingly. So the forecast for tonight until early tomorrow, like I said, strong southeast trade wind will bring showers of rain tonight until early tomorrow. As you can see, these are green color, that's more like heavy force that migrate north from the south all the way to Vava'o. So most likely tonight until early tomorrow, you will be expecting these showers of rain to most of the time from tonight till early tomorrow. Minimum temperature, lowest temperature tonight at 24 degrees.
here in the Southern Island, up to 26 degrees to the far north over the Niuas. Take note the strong southeast trade wind reaching out to 25 knots over coastal waters of Vava'u all the way down to the southern waters of Tonga. So all small boats are hereby advised to take note of these strong wind because you're the one that are vulnerable to affect by these strong southeast trade wind. So for tomorrow, Thursday, as I've said, the strong southeast trade wind will push the unsettled weather away from the south, from Tongatapu. By tomorrow morning, we'll start to see some improvement. Over the central, Hawaii and Vava'u, we'll start to see some improvement later tomorrow afternoon. And as you can all see, this green color, that's heavy falls, all pushed to the further to the far north over the Niuas. So the Niuas will be expected some cloudy condition with occasional showers, heavy at times from throughout tomorrow. Maximum temperature around 31 recorded or expected here in Nuku'alofa and Eua by tomorrow, with strong southeast trade wind will expected to reach 25 to 30 knots over coastal waters of Vava'u all the way down to Te Riki-Tonga and Te Riki-Tokelau coastal waters by tomorrow. Tide prediction: low tide this evening at 7 o'clock and the high tide will be 1:15 early tomorrow morning. Sunrise tomorrow at 6:46 and the moonset will be tonight 20 minutes to 12. 5 days outlook for Nuku'alofa. Like I said, the high pressure to the far south will dominate most of the weather for the rest of the week. So expected strong wind to continue, bring potential showers at some places over the weekend and also early next week, with a maximum of 31 to 32 degrees at daytime. Thank you, and that will be all from your Met Service. Thank you to Viola and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. A strong earthquake of 7.6 magnitude generates minor 30-centimeter waves recorded in Vava'u yesterday. Niua 17 MP files an appeal of his conviction by the Supreme Court this morning. And the Public Service Commission extends CEO orientation briefing to include new ministers. That's your news package for this Wednesday evening, March 25th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again same time tomorrow for the latest local and sports news and weather updates with Radio and Television Tonga News. Thank you for joining us. Have a good evening.